Warga Patisi TV. Ka tanat ka kot ka khia jong ka sarkar jala kala pentip ba kala pensang ye shwa ya katarik ban priang na kabenta ban penrung ha ka MBBS course hapo ka bha central pool kat kum bala penmi pajba link ba ka letter number health 189/2025/66 ka balai potrek unai lur arja apsan tat hadu banda penbana dokumoi pan. Ka tanat ka kot ka khia kala pentepan ba ka jing pedang ya ka jingrung ha ki weki kos ban na ka benta ka jing puli MBBS ha Shillong Medical College kan yad bet chakhaman kumbala de penbana u General Secretary ka KSU usamla Donald V Thaba ha ka jingkran bat ki lat pathai khubor ha ka laiter urisau arajar apsan ulaong ba ka jing pensange jong ka tanat ka kot ka khia ka long hadien ka jing seimadan jong ka seng ya ka thup kerteng jong ki samla puli MBBS ha ka open category hadien bala penrung ya ka kerteng jong ki arngut ki samla barjala ki ba khamduna ya ki marks ban ya ki samla puli khasi ba jantia ki ba khamyo ya ki marks ki ba he ulo ongru bakani ka jingpen kalan jong ka tanat ka koi ka khia da ka bawan ra tang iwe close jong ka SOP kala penyablut ya ka reservation policy barokoi hadin ka jingyo ka jingpenmi jong ka sarkar jela lengba ka tanap badipet ka kot ka khia ya kani ka jingmang ni ka jingba ya kani ka state kota ka jing ban puli ya ka MBBS ka BDS yang tak Bachelor of Physiotherapy, yang tak Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery. Inilah syam ba kidon katu kat ni ki kendrung penram dan ni kita ki jingle bakla nakaliang jong ka ni katanap jong ka kot ka khia. Namar kombangi UI rum ka jinglap ka jing syam ka jong ni ka sarkar jela kala feel kala bakla ru wa reservation policy. Ini yang ni kembangi ai nuksa ini kong pemiaka MBBS kembangi la ai menden ka daga press release nginlap ba hapok open category kidan kat sawut ki bala sajit banyu lit kuliah leng ba ka bah jong sarkar Henry habangi pet pada ngi ba kawai ka khana berteng dia gosh ka yo sauspa nyu ku ara kan score kawai pada ka Tanushka Chakrabarti ka yo sauspa so ku ara kan score haka jing shishahi kat kum ka kota sistem hi bopunya jong jela tada ki khasi iyo kata ki marks ki bahe ki ngapo open category kamut ko open category kalong unreserved kamdei ki ban mang da ka benta ki bar jela ni ki har ndrei menurut ki badai na ni ka jela ka jongi ki la bandrung ko open category kaba mud ba komuni candidate dibanding kong du jong ka khasi jantia kategori yo sauspa hanyo kusan ganit sko kemudian tam ya ke dia gosh mai di benderung ha serial number 13 makan ni dia gosh sudah ke benhiar ha serial number 14 kani ke Tanushka Chakraborty lengin ong yapi samde wat tang bandan apa ko waiting list nomor kadan sau kayo sauspa sau ku ar kini ki marks kan yid mo kala ngipet ki hasi jongi nadu 1 hadu 7 ini bakhadu ru yo sauspa sau kulai ka need score kapamut ba hang ni gini arngut kamut kini laingut arngut ka waiting list but iwe apa ka open category kini ki barjala tim don hak bandan hang ni ka list padahal juga por tentang gila man bu jengkili balada kini ki khasi girung ha ka waiting list jong ka open category hatu ginang la na bandan ha ka khasi jentia category ila bandan namar kani kini ka system ka basia nadu ki por ki bamunsuwa kinrung lang hapo digirung hapo ka waiting list jong ka open category kinyo ru bandrung pada hapo ka selected jong ka khasi jentia category ikani kedi ka jing bakla hakal yang MBBS ka ba ka sarkar kale lara kale lesi kale khnang teman penhun ni nuru ndre mengi na kale ka senghing nam ailat namar ba kani kan pendolat pada yikiwi di pardok para snam jungi di para khasi di badan hok banyo bandru banyo lipuli ya kani ka MBBS la kade open category dan ni khasi jentia category namar ba karung kani ka Tanushka Chakraborty hang ni wei khasi insakut bade waiting list inyo bandrung hakani khasi jentia kategori matrai kata boro hing sutu but hawa ngilayo jengtip ba ka sarkar ka pensange menin gasngi hi hadin mengilai press release ba
Kan ya chu syakmat naga benta ban le ya ni acceptance jung nomination jung ni MBBS mereka ya bangidon kam menta kalang ban penbek mardor no ya list but sakawai ru medicine and surgery ngilap hang ni bahwa aku open kategori hi ubahe do hi udai uni barjala yo life part trapu ar kan school ndri la dingi pek pada haka waiting list number 1 dia Mirzahan Hussein biang mario life part ndri punrio ndri baar bat balai di pa depnat bat Syamim Masuk Mullah life part life ar bat life part arpulai kini kikim de bendan haka waiting list jongka bams Ndri gabadi bandan haka waiting list number 2 dan number 3 ini number 1 jongka kasih jantia kategori dan number 2 jongka kasih jantia kategori haka jing sishali banyak ini ki arngut number 2 number 3 ki barjala jong waiting list kategori dang tamman ni number 3 badan kasih jantia kategori dia haka jo kam ru la dikini arngut irung apo ka waiting list jongka open kategori kin hapru bandan apo kasih jantia kategori selected ini kadi kabagi ju praktis sadu munswa bat ngis ngudai hiba ka sorkar kadi ban penbek no ya kani mardoru namar kani ru kan pendula namar subu la de kini kiwi kena matakin apply ya kiwi courses su subu ki apply itu ko courses kani open kategori kalalaj di subu ngir ulik no sawai kemudian ni number 2 bande kasih nyo kasih kata lo kadi ke ibar hagne po kasih jantia kategori di kini urung no di kini waiting list tikani kamde ke boong ba nya persya yenu na bangi aila de kiwi je ndriu kadi hi ka kemudian ketika kaan jadi kendon hi joka rukum bah ya kini ki jing kuliah nalor nang ta kanika medicine and surgery ini ba kani ru kita jing bakla ha open kategori ke jing rum kani ga ga barjala ka biang ngo to hima begem ndri la dangi pek pada ka waiting list ini ba in number 1 apa kasih janji kategori hitam ini baru arngut hitam begini baru arngut mai iru di bandan waiting list di banwen no ini ke number 2 but lada ini iyo benderung apa open kategori kemut saiwi kasih ini orang akan kasih janji kategori but ini ru ibanding kong ibadan apa kasih janji kategori di bandan hi apa kasih janji kategori kabumut satang lada ilalek no ilayo no lembak open kategori kemut serung saiwi kasih tikini kilong ki giba ni ngim sulak man pediang amarkan ni kalau bak hanglat kalau beli siliang di paradok parasnam ke jongi bat bengin susngap ru kam julong bat ka baar pada kalong bah kini ki artli gijing kuliah ka BAMS bat ka BHMS kadon gajing bakla ha kaliang ka reservation policy namar bah ka reservation policy ke jongi idan sauko kasih jantia sauko garo yang ta san nam ta ki other tribes but san kebalong open ndre hanging ini menta ba SC kategori ru kadan tinggi ngim judan SC kategori apa reservation policy jing dene kami kini ka SC kategori namar ba ka reservation policy ke jingi ke mangilaong hi ngidan tang gitu hi ibala mang kini hakanu gorkom ko sarkar jela ka penmi ya SC kategori hakini ki arteli ki jing kuliah ka ayurvedic batka homeopathy tina kalian gajungi ni dawa waya ka sarkar bawa kala pensange ya kini ka MBBS ban accept iki nomination ndre gini ki artli gijing puliru ke sarkar ka hak ban penbek no mardor ki hak ban weng ki si ha bakam dan ki hak ban weng tu bishim gani gajing long kaman gani dai gajing kumur na kanu competition ini mtep ya kata te sang sarkar ka la penjubab la kale khanang ne ka gijing rumur ne ka incompetence ki jongki officers ki jongki ru ngim tip ya kata bila angkli na sarkar ndrengi tip ba la bakala sibun ne bakani gajing bakala kata pada isam la publikasi ki jongi nomor pi mensuang ikan ma agriculture ki duan ba ki jongi beri benrung open kategori kami orang bisa abu be kasih jantia kategori yang sem arajar arpo yang tu ko por idang long minister I ba bantai dor dang do ngale ye kendu I belapan baik di kasih la yo orang ko open kategori berapa kasih jantia kategori dia la yo benrung susu kena kasih di nakalian ka jongi mentaru nakalian ini health minister ba mentang I lakot banyak keren yangi lasin kong hak porsi bejias ke tidak tingin sapek ke gajing keren dari gajing dawa ka jungi bede ka di beni abi bedi ban penbek no mardor gini jing bakla pro ni bak ini angsiam ko kata long habak sarkar ka thung ini lagi di officer ni di minister di hablong di batre janai penpek janai nang ba
Kajingle kajungpi kanam kata apat ya kalawai jogi samla puli. Kasorka ka di ban penbet mardo re gini ban. Nasi ni tong hingin pesno ba. Kini ki kundum penram borok di ban penbet no. Nya kani ka SC kategori di ban weng no. Kemudian ha borok kini gilai tili ki tanak puli di ban weng no mardo re SC nomor kundan apa reservation polisi itu. Mi hi kanika notification akalai putarik namar kiri sngi cuti nakaliang gasengru nimshimyo ban kendu endre ngi i katarik baki buru kibu kemha masnep sngi cuti bakin sai ni kanika buan kanika sngi endre lingba kafun ngi layo ban yakran ya katu kan ningut ki officer ki joint secretary habadi bakani benta nakaliang jungi bu kata jingkli ba kumnu ba itai bayo bun marks hapo hapo ST category inla ban ki open category ba badu na marks ka jubab na kalyang juki ki ong ba hapo baki pendap ya kapo kila ju ai ki kata ka la daka option bakin choose lada ki kwa ban ko open category dan lada ki kwa ban siapo ka schedule tribe ST category te ya kata gajing ya keren ngila ong ba kata kalong ka iki babakla namar ba manu kena kasi container sendang lada kiyo ya kata kalan kinlet be kinjit be jaka ST category nomor ba kadon 10% reservation kata open category kadon tang 100% tang manu dan hi manu banje jaka open category but ya kata ka jingle jong sarkar kalong ka i babakala nomor ba pipa iki kena bakin denounce jaka ST status ke jongki ni long ki ST day by na jingka ka jungi by birth ni yo kata ka certificate bangi diki ST te ban ai option kumta ban pelila diki bikin choose ya open category ni choose ST category kalong ka i babakla kani ka jing thumui ngas ngo ba ka ditang ban yarap ya katu kan ingut ki bamde ki jadrilum ki la ban rung hapoka state kota ndre diki rung da ka ba khoi ba ka sai kam compare ndre kimdi pat ban le da kumni ki kilat da kumui pat kanang ban penthami pat yaki category jongki ST pat nomor kani ka jingle kalong ka i babakla ti hading kita kiong ho ya kata kiong ba kila juliet rum chua kadon kata SOP ending ini ya kata SOP ngla ban pedang daliliru ka dakadon kumuta SOP ka di ban mi ka di ban mi perthai bat balihi ban ailat di kum kena pakin chus kimdi ban chus sabab PDST kumala keren ni sama Donald Ahmad ba kinu ki ba la ki ba qualify ki di ban rung biha ka open category but ki ba don hapo reservation pat ki bam don open category kila ban don hapo ST category ti kata kadi ka jingdawa na kalyang gaseng bakum kata SOP ka bam yaha ka bolong illegal unconstitutional di ban weng mardor but di ban boot bet kat kum ka linti bajuya ngindu ki por bunchua di ban ya bet tek patek ben pabin kumta kadi ka jing penbor nomor ba lada nga du kasi yang ki ong ba pinjet hei pila pinjet na open category na pinjet ST category tengah beri ST dengan jet ST category tengah manu kena hasiru kini menjet kata open category kinjet ST category nomor dangi perkat kata kabun probability kabun nomor ba 10% ngambun ka scope nganyuhan ni ban itu 100% te damdan ki khasi jungi ki batha banta ST category te ki batha open category te kini ki open category ki lawan ki dikibe bam diri lom de halor tay bentahi bakining iha waiting list e bali kidap kiwi pakai bende bagi kasih kim dan nomor ba undan ba opten tak open category but kani kalong ka iki babakla ki pentami ya reservation policy dakumni dakumtai histu ba lada ki kena kasih jungi kila atbet ki ha open category kenyo aka ST category kenyo kiwi pat kinumyo orling ba state kota takada ki wanra dakum kini ki SOP ban pentame ki pajba ban pentame ki kena puli ban penkul makri ki kenang ba ki la banyo tab ya katu kuningut ki bamdi rulum apa ko state kota apa Fi kawai bi kani ka jingle nang ba ni SOP yam kadai bit kum jing su jing di betang ban accommodate ba ya barok tu 100% ninyo ban tab bet jadi bamdi kasih bamdi di ST kani kalau ke ke bakla bat kala penjap biru ya kata spirit juga open category dak lembak kata SOP tang silan iwi close yang SOP lah penjap ya ka reservation policy borok away kani kalau ke ke ba peni penpau suka percaya ba ka government kam perhat na ka banta ki try muluk ngri ka perhat ban lam tak iwi ji perlu
Bahkan ni kalau ka babaklas bun bat ka ba. Kum gajay benri hingi namla man pediang dalili yang ba. Ya kan ni ka 100% ka pedi ka open kinrung tang kiwi je benri bujungi kindu. Kamar ka ika bang gidon kam hi ka jingkwa ka jungi kalong ba ti samla puli ki jungi kiu. Idang ki samla puli jungi ki baduk ki yo lomba kan ka stik kota kamar ka nyarap sibun bahaya ki. Om tang ni ki simat na yung ngasam ka nyarap niru ika je benri no salah ko. Atau pinggawan man suka apa tuh ikan ikan seperti itu. Angin hapan dawa ya ka. Yung keren dari ini poin suro. Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is, if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.